kore jwale o tsamaile le ba bophelo ba locationeng e ya sekolong se haufi o tse o tla tseba bophelo ba location o bulang kore ke seipone sa location le ntate Mtaung. How sheba se etsahalang sekolong ntate Mtaung, o sheba le diketsahalo tse etsahalang locationeng kore setjhabeng o tlo bona hona le link ntate Mtaung. How sheba taba ya hore hona le corruption e dikolo, o bo sheba hore setjhabeng sa rona Afrika Borwa dibaka tsa rona tsa boithutelo di a re bontsha hore hantle ho etsahalang setjhabeng. Bana ba fihla fire bana ba ileng di clever bana e ba di hero tsa bona ntate Mtaung o buile ka hore ngwana o na bo tluwe Cape Town, batswadi bana ba re cases ka bula ha re thula re shebe tulo e bana le yona ke di Cape Flats ke Mitchells Plain ke mo Milnerton a ke tsebe Milnerton empa o ya fumana hore ha o sheba mo ke kgola sekolo se kopane seo sa Milnerton ke tlo ba letsetsa ka Manta ke batla o tla bua le bona ke a kgola ke sekolo se kopane bona ba shapile ngwana bohloko jwang ba le 80 ba mo etsa hole ba mo etsa tseketseke ba mo etsa ntho tsena kaofela bona hona jwale Gauteng mona ho bana ba ngola di exam hona jwale hona le ngwana ya hlabileng ka tipa le ntse le kena mona di FM ke na le Dr. Chabalala ke re bue ditaba tsa bohlokwa ditaba tse amang bana ba rona ditaba tse amang metsi ya rona ditaba tse amang makeishene ke wifi ko monnenwa ke banna ba dikolo ba ithutileng bana ba ileng ntate Chabalala hape hona le ntho ke qala utlwa ntho o kile ka batla kewa hoba nna ke tsebe ntho ke o tsere sa hlatswe dipene rona ke o tsere sa ndi re hlatswa di hempe hae kwana ile washing jwale bana jwale ba fetulele ba hlatswa pene bana ba hlatswa pene ba re ba iqetele na a kompotse o hlatswa pene ra ifedisa ba rona ke rona ntate Mtaung ke bana ba rona ke rona ntate Mtaung ke etsa mohlala ha o ngolwa di exam tjena ne ke lo monitor sekolong se seng sa bana ba mmala o mosweu mona monitor le magua ntate Mtaung ke lo monitor boy Dr. Chabalala wenzani wena ntate Mtaung ha ke fihla mo bana le matric wa bona ba tlo donate diaparo tsena tsa bona tsa sekolo gore di mablazana ntate Mtaung dieta tsena ho bana ba senang hona sekolong sona se ba bua ka donation bana ba ba sweu mono o le teng mona ke le teng ntate Mtaung Jesu ha re vice versa bana ba rona o tlo thola bongata ke bona ba buang ka ho hlatsa pene ba rona ba bua ka ho hlatswa pene amba thu ntate Mtaung lo ngola di hempe ba bang ba tla ba tlo signa ntate Mtaung ntho tsena bana ba rona ntate Mtaung bana ba rona ba se potapotileng sekolo seo re phela lefatsheng makeisheneng a rona ntate Mtaung bo loreng ditsotsi ke tsona tse bewang kalaneng bana ba sebetsang ka thata ntate Mtaung ba ruti ke bona e ka reng ba shebela kwana ntate Mtaung empa tsotsi tsena eng ha ke tla mo ke spina ko ba rekisang di drugs ba tshwara ya sokodisa ntate hobane sesosa ko hore ba re ba qetile ka sekolo ntate Mtaung ko ga bana le role model tse chats ho qala ha sekolo hantle ke ha o qeta matric ke hona sekolo jwale kona o qala ntate Mtaung o shebile hore o tlo kena ka di auditorium ntate Mtaung o mamele di lecture o so tlo bua ka di semester ke mo batle ba enroll ntate Mtaung for the first year tsa bona ba etsa di degree di diploma ba fueng ka matsoho ba etsa di trade tsa bona empa ha ba re ba tlo hlatsa pene perception ke hore re qetile ka sekolo ntate Mtaung o ba bona doctor yes le monsa latelang o tlo ba taba ya hore rona e ka bana re na le mogolo kapa re na le khahleho hore re tswelle pele re uplifte bana ba yes mo mamedi mo tla ke bua le Dr. Chabalala a bua ditaba tsa bohlokwa haholo a re ya sekolong se haufi fela ka mo sekolo se o ke se pa dipene di matric dance tsena eng potso haibe ke pota o tla ntjwetsa hore ntate Mtaung empa o ska tsho jwalo ke ntatago o tla re ntate Mtaung mona o phoso nakong ya rona re ne re ya sekolong ka uniform
nakong ya rona re ne re hatellwa ho apara uniform ba o sa rate uniform ya sekolo e ne ile teng ne re apara bo grey and white ho tloa mo re apare burugo ka letsatsi le itseng ne ile e le taba ya uniform e ba tluang sekolo hona jwale ke bona dikolo wena jwale ke botsa wena ha o le sekolong sa o mane mo o rutang bana na o thabela bana ba jwang ntate Mtaung semelo bana re lokela ho utlwisisa hore ba lokisetsa hore ba tlo kena lefatsheng ha ba qeta sekolo gore ba tlo kena society ha re le sekolo re loka re ipotsa hore bana ba rona ha ba kena society ba tlo kena society e le di beneficiary ka ba tlo tlisang diphethoho tlameha ebe ngwana a tlo tlisang phethoho lefatsheng ke di change drivers ke bana ba iloreng ha ino ba part ya problem e tlo ba di problem solvers bana ba ntate Mtaung hona ntho re ratang ho bua sekolong re there is no substitute for hard work be re latela ka hore your attitude lefatsheng bophelong e lekana le altitude ya hao ka mantswe a mang semelo sa ngwana di morals tsa ngwana di ethics tsa ngwana ha o mo shebile ngwana o ntate Mtaung di tlo bolella hore ngwana o tlo fella kae bophelong emphasis ya rona gatello ya rona ntate Mtaung hangata re beya ho di morals le di ethics ke etse mohlala ntate Mtaung re lwana hampe le ngwana gating ha kena gating a ba sa dumedisi matitjhere ka pa sa dumedisi bana ba around yena hore he o so etsa jwang ba lokela ho dumedi ko ke morals le di ethics hobane re bana ba tlo kena setjhabeng drivers jwalo ntate Mtaung ke bona ba tla tšhentšha mono ke bona ba tlo tšhentšha mono hobane santsane ba le sekolong ntate Mtaung o tla utlwisisa re na le holiday tsa bo Maria tsa bo September bona ha ile go Maria ho kwalwa beke tse tharo bona ba kwala beke tse pedi beke na engwe re ba fa ntho re bitsang real perspective bana le session mo re ba bolellang ka mathata a aparetseng setjhaba lo re solution di ka tswa jwang bona ba tle ka di case study ntate Mtaung ibe di presentation ho bobnati batswadi ba bitso ba tlo mamela bana ba bona di solution ke ba ntate Mtaung be re batlang hore e ke neng ke bua ka yona e ne ile ya ntate Mtaung uniform ke ntho ya bohloka ebile e play a role o tla utlwisisa ntate Mtaung bana hangata dipuputso di re bana ba sa apareng uniform sekolong ke bana ba itla horeng ntate Mtaung mohlomong ha tena seta sa sekolo ha rwala seta sa sekolo ha rwala seta sa sekolo ntate Mtaung o rwetse teki ha o thola o sheba teki eo ke a lebitso sephelo morere gratification kapa maemo a tla fumana ha rwetse ba tla moshapa ka molodi hore moshimane ona o rwala teki e turang le kepisa ya tura le thola le teng ke di-percent ka khola tse ka tlase ya tse pedi ntate mo e loreng ngwana o tla ba sa apara uniform ka baka la tlhokeho ka tlung empa ha o le jwalo ntate Mtaung re lokela ho opela matitjhere e re na le ngwana ona jwale sebakeng sa hona jwale matitjhere a hona jwale and ke bone e etsana dikolo kaofela both government le private be ile ha ngwana a sena seta sa sekolo ene ba bona ona le tlhekego ba kopanya tšhelete ba mo ke botle matitjhere re a leboha hle danki mametsele Sedi FM jwale o qetile le mo o leng teng o re finish and clar e jwalo ntate Mtaung finish and clar ha o ikwana o re uniform sekolong ka ntle uniform ha o ngwana o so le teacher jwalo o iketsa motho moholo e jwalo ntate Mtaung ke le bona ntate wa ka me re tlo ya mabenkeleng hona jwale re tswa o tla kwala re ntse re hula le ntate e tswadi a rona buileng ka yona ke molao matla senyetsa thuto monna re tlo hone ke itse ho wena go bitseditse yona bana ba rona ba ntseng ba roakana dikolong le tsela eo bana ba rona ba aparang ka yona le party tsena tsa bona tsa hore ba hlatswa dipene mme uniformong o buile hore uniformo e na le seabo se segolo kelellong ya ngwana e na le seabo se segolo bophelong ba hae le boitshwarong ba hae wena bile ko botsa Dr. Chabalala ba tshwara kopano re lo hlatswa dipene re lo etsa di-party jwalo right jwale ke a kwala ka yona jwale ke batla hore ke kwale ka wena ke re tse ke tla o bona hape na kwetlang ke rata ho leboa go menahana hore o be le sebaka sa hore ha re o bitsa o tlo bua le batswadi o bue le bana ona le ntho kgolo e o buileng wa re thuto e se a qala jwale o ya di auditoriumong o ya di library tsena tse kgolo
na le di-lecture lo kopana le di-professor e seng kelelwa re nga qeta batho kapa motho ya dutseng ya mametseng Lesedi FM ya re mbanna ke mametse Dr. Chabalala bua ditaba tsa bohlokwa ke kae mo ba ka le letsetsang teng lona ba le letsetsa gore motho a re ngwana ka wa grade mang e kala mang grade 1 ntate Mtaung to grade 11 grade 1 to grade 11 admissions ntate Mtaung okay le nka bana ba grade 1 to 11 ke a le bua ntate wa ka jwale nako ena ya tsa go fumana motho a bua ba 100 6699 e phete hape 016 100 6699 okay mme ntate Mtaung tsa WhatsApp mohlomong ba batla tlhakisetso WhatsAppong okay ke 076 458 2837 076 458 e phete hape WhatsApp 2837 076 458 2837 ke le bua ntate ho leboha nna ntate Mtaung ke le bua haho re rata ha batjha re rata ha batjha ba tshwanang le lona ba le kelello tse tjena ke ka o ke ratang ho sebetsa le lona batho ba batjha le tlo bua le batho ba batjha le tlo qoqa le batho ba batjha le rena mo dikolong le ba a kompe ntho tse tharo tsa bohlokwa tseo reng tse o batla ho bona di etsahala dikolong like thuso Motaung sekolong sa ke difinto tse tharo ena di ka thusa bana ba rona wena o itse batla di game jwa ya nahanang ntate Mtaung ke di filintho tse tharo tse re ka thusang bana ba rona ka jeno ke di drugs fela Panyaza o na bitsitse bana ba bangata re ba ile stadium re ba ile thuswa ka bo di drugs bana ba di drugsing ba etsa ke di finto tse tharo ntate Mtaung number 1 dikolong tlamelo o ska bana le compromise ho teaching and learning no compromise teaching bolellana hore ngwana motho a motho o tlamela number 2 ya bobedi ntate Mtaung ke adaptation to re lokela ha re ruta bana thuto tsa rona hore bana ha ba tswa dikolong e be bona ba tlo solve mathata ao ya boraro ntate Mtaung kore re bana re lokela ho ba ruta ka tsela e loring e tla bonahala e le yona ho ya ka bona ka mantswe a adaptation to technology ke bana ba loring ba rata di cell phone ke bana ba loring ba rata technology re lokela lo ha re etsa dithuto tsa rona kore pedagogy ya rona ntate Mtaung e bue le bona pele ho tlatsitse boto ba ruta mohlomong ba etsetsa le pina wa jaifuwa le ka class ngo ba monate ke ntho tse jwalo tse tla re ska bana le compromise o tsona ka mantswe a re ska compromise o curriculum bana ha ntse re ba ruta re ba attach teaching tsa rona ho reality number 3 re ba rute ka tsela ya hona jwale e batla iutlwisisa hore le bona ba natefelo ke thuto thank you ntatwaka ke a leboha ntate mo mamedia motle ke ema mona tse tsona ka jeno lenano le ka mona ka Gauteng mo ngwana a ileng a hlabana bana ba tsubang dithethefatsi